guys. Hi guys. Hi guys. Yeah. And welcome back to Mood Vlogs. First time here. First time here, yes. Tagas ng inlit kay sa shim to. Stay time sa stay and in peit ke jaka. Ki babyang mangin le kay bang song harwa bat hangne kine kide ki parag persa kine udah tore. Stay udah bandrap and here is Sakit. Say hi Sakit. Hi. Make sure like and subscribe. Yes, make sure you like and subscribe. Oh man, that hurts. Bad cut. Bad cut. Okay, ngin let's tea, but ngin shet kandiat ngin di siya. But abang iwan ang name ne, ni don ki chicken wings, ki bang shet nadukan nang tea. Te ngapan iaphi. Ekor kom shet chicken wings ngim tagas ngi. But kalong kabusuk ba kanom simport han iaphi. Namar ba bonsin hira da phi leg bam saway leg bam sudukan ay gumto kisim iaphi kador kabarem kaway kawings ka sundor arpo laipo sa porun ka dai ta daw gan kai fi masi kom no set chicken wings nang ba phila ba set ahing jong phi but ngiro enjoy chicken wings ngim tagas ngi Pero ba late restaurant buntir. yes someday when the restaurant hit We we cook today. Okay, so off we go. Nilai tayo stay, but ngayon sa pan-iaphi kalong tiga jong. Nay kong Jun. Kong masad dito na jiaw pedeng. Tapi ko at dito siya ron jiaw pedeng kanay store ko jong ni. Ilapoy ni jaka ngimut lech sa ora ndray ngiperkat ba ka kamjan sa may KYRDEMKHLA sine. Te mutang ilapoy ni KYRDEMKHLA. Hi guys. Hadir mangilawat ka jaka kababyang ngi banset ngilap ba hangne kadai ka perfect spot kababyang ba kajan nang tinawa ro but indio banset hangne kadong ka jaka shed ro nam shed ang thi andai kadong kitiar gi mingira ang shed ing haga stove gas ka jongi but mi song ne in shed hangne matagas ngi Guys, kide hangne kide kitiar ka bangin shed matagas ngi kadai ka chicken wings kabangin sa shed mas peniaphi steps by step nama pinyo ban peit but ban tibro kum no ban shed dengan ka chicken wings ini kitiar hangne ibang kam tagas ngi mado wa high five yeah let's go kawan shed quick for gini makanan di snap wah belum sakit ini mata daw pun kaman sa try itu check yang saya send shop box di ini dulu sebentar yang pihak soal gini ki tahap yang gini wings kaya aki lai banta nang mau masuk ini sedikit mau boleh ya don't keep joints karena ke wings atau ba masuk iaphi ban out tapi lap iki ini itu kita menukam bantu menukam kami lojong suat iki joints but out take nang to tang masuk hiban ya ika do bojong ki to the way but the fiwat nang nero salap nang joints nang see kada persok sibon iaphi agaban dislocate but pia again iki wings jong phi the way ar but lai nilai tertel bro wings bernang ne but hadin kata yang sedang ke marination proses ke jongi
Ang ada pun order kot dengan ke wings ke ni, apa yang gini? Entah, apa iaphi ke marination process ke mana marinate cuai gini ke do, kalau kijing ber kijing tak kijing ni. Kadang ada ke bang sedikit fry sedikit. Kong ihapan ai ya ginger garlic paste jungi. Tip bukan mana? Ber ke do, apa? Small bit sedikit. Ini ginger garlic paste. Dono sobret ni belakang apa? Main ni dia. Kamlo, ni apa kamlo? Nambakan yo ke paste ka siap-siap kamlo. Kamlo benne kini ki ginger ke jongi. Ni apa mai dah way ulang. Ini goes to egg and sojo irap akaban penjam Kloi kedok nang basibit dengan asdi kedok jungi akan memperkuatkan seperti Kloi. Last but not the least, dark soy sauce. Kloi ini entah, berat ingin air kabukan res. Tetap cokok. Adin pemba chicken tatam mensa sedih ikan gedok begini modok mah ya apa nam pilih apa ila de pan marinate ni gedok begini sih but nomor ba kalau ada instruksi nggak sukan itu syasha tambah ini Indonesia ketik ko ini lihat ini on sedikit pat ikan chicken wings kedongi. Yo, wait, what? Belum disadot. Oke. Adon si kentata mentah, kami marinate ke kedok ini, karena buat kalau ban segi mereka, tetapi don por kila marinate adu overnight ro, nesimit itu berkonsisten next day. Sama begini don por di marinate di katang si kentata ini, istri mereka. Hangning don corn flour, siap naik lihat, nambah kedok kalau crunchy kung suruh jadi bam sedikit, nairo moida, ini all purpose barbecue. Hey guys, make sure to like and subscribe and comment. Flip kayak gitu, kelano. Ada. Oh. Yes, siap ini lanang. Saya tuh kuih apa deng?
kalau ni menunjuk ni ka buffalo wings. No kau bang buffalo wings? No, mga. Okay. Why mixing red though? Mix kadai ka food color ka ni. Ini indip ikan ni sedikit ikan mah. That's good. Agak long, but topping ikan sesame seed. Ini yang ni, jadi ki chicken wings ke jong ni, kena kawai, kisah ikan agak kom kisah buffalo wing, kena kawai kedai deep fried chicken wing. Kini beratur lagi lah ready mentah, but in bam iki. Ang mga yung pyni station, marka lang kami. We're gonna get started with this one. That looks spicy. It's not spicy. Pero fin bam chicken wings buffalo wings Buffalo. Buffalo wings. Chicken. Okay. Wait, I'm going. To shim. You, here. Nah, ay nga. Give me a small one. It's Okay. Crunchy. It's good. It's good. Do, bang. So crunchy. The skin is so good. It's so juicy. Big one. Kalau no, Bang. bang. The sauce. Sauce. Dia betul buat mayonnaise. Kalau No, lupa, this is good. kau biasa ni kau ni, kau biasa tu ni. This. Kau biasa tu ke buffalo wings. Okay, enjoy it. This is the best day ever. Best day ever. Okay. So good, guys. Tayo nang ibam ki chicken wings ke jong ni. Buffalo wings. Pero yung ba kadang la ka buffalo wings. Banyak ka chicken wings. Sa decide mo pi ki peit. Kano ko pi ibang di basaw ni di balik ni. Kila komen po. See you guys. In the bam ni. You better hit. You better give us 1K likes. 1K likes, huh? After that, we're gonna post another video. You have to get 1 million likes. Yes, 1 million likes. Okay. In bam pedap ni kan but ngin lum no ngin di pyni station long. Kene ke jakang ni khot ika ka KYRDEMKHLA fi ka don ka madan ka bahe bang ne ka don ka watch thi ka ba tuj ang thi but kene ka dei ka perfect spot fi lada fi ko bawan kai sing jisam lane fi wan ki school ne kino kino jaka ka ba fi wan kila wan spend ne ka por ko jong fi hang ne
Ila ada pan barbecue chicken wings kejungi, ada pan belum melang mentah, ila belum kali. Ini pai nak sheng, nama ada saus sheng mentah, kalau sangkem dong. Nang ni saya selalu kan simpor ringi kuma sa home ni ila dalam traffic, buat ada blog, dan simpor pelat isi kentah. Then sekando pada next time. Have a good time. See you. Bye guys. Bye.